Riri gukoretwo na makaya ma Ayuthi kuigua ta mahetetwo rwere-ini hari ũteti na ũtongoria wa bũrũri na matũra thengia wa gukorwo nio mathondekete gicunjĩ kinene kia aikia a kura bũrũri-ini matarĩtwo mehothe kumĩra na gwĩtahĩtanĩra iturwa cia ũteti. Kwa sababu ya space yetu kama vijana, population yetu iko juu, lakini when it comes to decision making wakati mwingine tujitokezi kwa wingi. Kwa hivyo we are urging young people to take over the political space. Vijana wale ambao wanaomba viti mbalimbali na wanawania viti, tujitokeze kipaumbele. Ayuthi aya aria maritie kaunti-ini ya Nzoia maugĩte ona gũtuĩka wagi wa mbeca cia gwĩka kambeni ni mũhĩnga mũnene hari ayuthi aria marenda iturwa hari bata matigakue ngoro gwetha iturwa ici. Katiba ya vyama vingine haijapatia nafasi vijana kushiriki katika uongozi, haswa general election. Election imekuwa too expensive for youth. Tunasema kwamba any election position vijana wanachukulia kama full time job. Hatutaki kukaa watu wafanye kazi wa retire ndio wakuje kuomba viti. Tunataka kuingia kuongoza inji when we are sober. Hakiri uguo moretie ciama cia ũteti igie na waragania ithurano-ini cia wamũrani na oho hari kuheana tigiti wa ciama mategũthutũkania ayuthi atumia ona kana aria mari na mawathe. Kama sisi wasichana na ni wasichana wadogo na wanawake pia, nitaongea kwa niaba pia wanawake, tunaweza kusimama kuomba viti, and I'm here to urge them to ask for elective post. And then kwa vijana tuko na elimu. Andu ethi aya maugite ni mambĩrĩirie kambeni cia kũriũnga matũra-ini gũthingata aruna ao andu ethi kwĩyumĩria gũthurana ona gwethana na iturwa cia ũtongoria ngathĩ-inĩ itiganĩte. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.